Kiri chunchikebile kero noro mwanya rotura na nyimba mwandiki wetu Anteto Gakimutegi naranirite na mabisa botungata bomwere barabare no menyobo murimo yo akienda kumenyaka umuka murimo yo ndene ya Meru county ya Meru ndemo ya county leading kite bonene ni nyimba murimo yo yotiete michimi ngi ukiende bonene no ntubogoro ya kuyorigita. Kiri gicunci giki kia bieri kia gutura na nyimba ituwatanite na ataramu bogima bomwire ario ndagitari Robson mwandiki wa Ulta Hospital amwe na Robert Kamwara mwambiri wa Nalend Initiative ira imenyagira yeba kansa na nara ataramu baba bawetete mithemba mwanya mwanya ya kansa na nkuruki bakiuga bia kuria biratu kuri byo gitumi kinene gia kureta murimo uyu. Meru ni thirite rimwe kaunti iri tongerete kiri mirimo ya kansa cionthe generally kweno gwati bure abu bunene bwiye kansa na kansa njirireta mogwati ya maingi umwe bwaje buri kuthiriro kwa gutumira into bietu biratu tukumite kana mbecha na kinya kureta munogajo mathuganio kiri families kana stress kiri family na kinya kiri mugongo jwetu jukethira juri na stress na ntoria family mwete affected kinya families wingi chionde kaika affected. Meru tell that is to maybe no to Meru elida kena a lot of cancer cases but mono mukona merere yetu na irio bietu kuria mono kwa bina ndawa nuto mono cancer yana wewe itigwa uti inherited ka wa family yenu wa kwe umo wenu ali na murimo oju ugwa utina history kingeke kumba koninta kana factors inge chumba koninta nyamungi kwegwa irio beto kuria kana ruyiro kwa ruyiro na chemicals ira ikathongira mwiri cervical cancer yana muri na virus yetawa HPV HPV no mekaraga almost 15 to 20 years kumachua na muri yo kairi ujanagira na it's through sexual intercourse. So protection is very important. Kwegento weta about genetic. Yes. That for example nkoga mamwe na breast cancer. Is kwani inamaanisha inaweza nishika? Etiko maanisha ikakuatania lakini kwa probability is very high. No tu genetically mwiri waku. No mbuko mwiri waku kana uko waitia kuthingata. Kuna a lot of cancers, different types ya cancers. Ile kuche the common. Na cancer keja guita kiri mumero. Etagwa cancer of the esophagus. Ewi type. Kwena cancer yomba kwa affect ndamu. Etagwa brand cancer na gichonko tu kana na njira ya chukuru ya medicine tumetaga leukemia. Ewu ni cancer ya ndamu. Cancer keja guita kiri mendende etagwa osteosarcoma kana cancer ya mendende. Cancer tuchigo etaga kulingana na hali ya affected. Kwena cancer ya nyombe mwana yani cancer ya murango jwa nyombe mwana itagwa na gichungu cancer of the cervix kwena cancer chia mimero kuri na cancer chia kiu iwi icho part ya cancer ira chithirite chiri nyingi kiri aja gwetu Meru gitumi gya cyo kwethira chiri nyingi gitira menyewa ikyo gikitumba kugweta ikyo giki lakini ni cancers chiri common na ile cancer range cancer range as a matter of fact it cuts across whether kira mwana nyagi chiarwa ena cancer very common cancers chia kidneys magita jama ingi mo chiachio ja ingi tetaka nephroblastoma ichionekaga kinyagi kana ga chiariolio wo akuruba bakuru ntindiri ukabethera nyabongo no bakugwatwa cancer wo cancer kati across etenji fa era ugagana ndi ukurububu ibugwethera bwe common inga waje kwe cancers chethera chie more common kiri mianka fulani. For example ja cancer ya prostate it is more common kiri akurubare ba akurakura babe na over 45 years 50 and above. Kwena fununu bogate kuma wa watu cancer orodhero chemo sijuzo i process nchionde okaya kudiklwa umepona ati no choke kai. Is it true? Yeah, it is very true. It's very true. Nonto virus ira kwamba kwa kuna viruses etidira kabisa yote ka ogolikirwa ole free cancer free is good to the clinics for checkups. No kuona no you save to the other side. Uta bless to go save to the other side. Cancer itegemeaga na stage ira murimo jura jwamenyeka iri. Cancer iri menyekaga kureo ichiombaga gutritwa na prognosis yo kana maumichia murimo juju atritwa kureo magita jama ingije thera jari jamega
na itugaga kwi cancer irio ciumbaga kwithira warikia kwandikira andu kubua nyume kugitira treatment na ukari na stage itira advanced ukethirwa murimo jura jukubua no ukethirwa uri na uwezo wa kumbuka renya kurukia miaka 20 it is very possible kwandikira cancer free na kwa cancer free for sure lakini ikeja kwithira menyekene cancer echereri for example igukinya stage 3 kana stage 4 no wete ukethirwa kwina traces inyakethirwa kugitira process ya treatment yonde ukethira gwi traces itekuone na igatigwa kiri mwiri ikanjiria kwithira kwina kutheuka kwa murimo jura kai na ruto karaithiria bura tumba kwimenyera na murimo uyu na irio bira tubati kuria kaingo tutikawa tu murimo uyu Gaki Mutegi kiri rugono rwa mwanya rwa gutura na nyimba.